To'xta, men bilmayman, anda mulkum bormi yo'qsa yo'q Hatice. Var dediler de birer-birerdan. Hadi ben de bakayım. Anda sen çıkpaysın, men sen gibi Ana tamasna. To'xta. Hatice tez gitme. Tez gitme Hatice. Hemen selamlaşayım kızcıklarla. Selamünaleyküm herkese. Azdülbir seni kaplarım. Pek dülbir. Çıkaracağım Hatice. Pek dülbir çiçekler. Hatice sen pek yürüyorsun tez. Yavaş. Geç o sarı yanay. Bu çiçeklerin adı ne Hatice? Laliye. Yok bu güller. Güller. Var bir ya bu kırmızı. Çok. Hatice güzel. Хатидже, смотри, какой на нож. Смотри, как у меня головка идет вверх. И на меня теперь поворачивай. Вот так держи голову. Вот так. Чуть-чуть выше сделай. И на меня. Так, чуть-чуть ниже. И на меня, И улыбнись зубками. Фея приходила к тебе, да? Сделай чуть выше голову. Так, хорошо. Теперь смотри вот так. Отпускай свои хвостики. Хатидже, смотри. Это у тебя были розовые косы? Такие, с колоколоном большие. Нет? Нет. Выше головку делай. Вот так, молодец. Так, а где улыбка? И давай тоже движение какое-нибудь станцию сделай красивое. Такое. Ручками как-то красиво сделай. Hani kırmızı tatarca oynaysın Вот gibi. так, молодец. Прям пальчики, чтобы выгнуты были красиво. Пальчики, чтобы выгнуты. Hani kızım Hatice. Karmancıklarından bile degіз tut. Пальчик идет вниз. Вот так, молодец. Выше одну ручку сделай. И пальчик выгнуть. Вот, молодец. Так, улыбнулся. И выше головку. На меня. Так, а давай другой стороной что-то. Стой. Все, отпускай ручку. Давай вот так. Возьми свое платье. Одной ручкой, а вторую на пояс. Молодец. Давай. Ты сможешь. Давай. Еще попасть. Давай. Головку ниже. Раз, два, три. А зубки где твои? Ручка вот так, смотри. Молодец. Давай. Как сегодня жарко, давайте ровно тепло. Она посидела. Arslanı ne? Yandı.
Yararsan anakay. Bu anız babam var. Anda içine olmaz. Onda hiç ne olmaz. Oy. Hatice bak bana kızım. Hatice yürü bu tarafa. Abu лампочка теперь. Abu не мазянки. Ana, o настоящая дома? Yok kızım. А, так. А вот это хумач. Всем бахар. Хумач. А вот тут облегчить. Kartal öyle kızım. Ana. Bir baksa çiçek, sarı gülgülünün. Yürü Emir'in yanında video çıkarayım size. Hiç. Vay. Bak ne kadar çok. Bu dükkanı, bu su zmiya. Yılan, yılan, Hatice yılan. Sen gördün mü yılan? Bir kuş var. Anda turnalar, bunda yılan. Nasıl suluyuz? Dilber öyle bari kızım. Selam aleyküm. Хорошо, Selam aleyküm. Biz bugün kızışlar Dilber. Pek Dilber, pek. Одинаковый. Пойдемте сфотографируемся сначала, там фотограф. Она Да. Yürü Emine'nin kızçıkların yanında seninle karşıkan çıkarım. Emine'nin. Hatice çötülerden. Selam aleyküm almeygen. Ой, наш Гюльберс, а ну. O sağındı sizden Я прям как almeygen. меда думали, как ты. Melevşe de melevşe. Я посмотри, да. Hatice endi tishsiz almeygenini ko'rasiz. Birinci sınıfa hepsi çişsiz gitti. Endi oldu. Öyleydi. Точно birinci sınıf talebesi. Oh, oh, maşallah. Yuvar Gülnare Ahmetovna'ya selamlaş.
Хана Гульнара Метовна. Гульнара Метовна, ассаламу алейкум айтмайчан. А? Bu video. Selam aleykum айтыңыз. Анда sıcak men olmayın. Hatice men endi piştim. Yur Leyla Aziz'in annemle. Hatice'ye yur Leyla Aziz'in annemle. Hatice'ye gel bunda. No? Gel arayacağım. Ben sakınacağım. Ne kayıncan yensin, Hatice, ne kayıncan yensin, sen bizge geri kanı almağa gelirsin ya. Geri kanı alganda biz seni konuşuyoruz. Ben birinci kız. Endi Leyla Aziz'ine geri ham kelecek öyle. Seni to şekilde yıklayacak. Ha? Yaşa Hatice. Selam aleyküm. Ah benim koyzum da geldi çıktı. Ay. Вот это где? Чем там ты какие? Красивее. Не хочу один. Ну все равно еще жалко. Да. Потому что надо всем тарafta var kopuyor. Вау, Leyla'nın yanına dur Hatice. Var Yunus çiçeğinin yanına Leyla'nın. Yürü çiçeğinin yanına. Var mı canım? Hatice. Handay sen gittin? Gel bunda çiçeğinin yanına gel. Gel bunda çiçeğinin yanına gel. Gel Hatice. Sağ ol. Sıcak öyle kızım. Bu çiçekler nerede koydun? Bu plastika. Dilber çiçeğim öyle. Dilber çiçek mi? Bu из пластика. Kim yaptı o çiçeği? Это хара. Ne oluyor? Отрезка. И где-то платье. Ну, знаешь, ура, а потом идем. O kapıları kapattılar. Нет, ты садись. Otur Hatice. Otur Hatice. Otur Elnara. Садись. Ha Yasmina.